O whalo whātu ma whātalo whātu I lau mai moanga Samoa nei fo I tūla le aso. Mā lor soi fo manuia, ia mā lor fo le langi mama, whaiva, tiute mga luenga, safi, tia tunga I aiso tātou atunu. Ele ngate ele, pa ia mal mamalu I ngā luenga whalo toi whale, tātou malo, mai se le kālesia e masio tātou atunu au. Mā lor langi mama, mā lor soi fo manuia. Ia, o le tūlanga sa iai le aso ananafi I le whamoe moe le whelo inga matusitala. Sa whasi sila lo iai, o la iai se por kalame ta ua whapitoa mo vai aso uma I le whawhawhenga iai o le tātou malo ma le utusitala. Pe a mai a fontanga al kapeneta o le wato whaina I aso ruru taitasi. Ma o le aso momua la le nei o lea ua matai o na whasolo le tātou por kalame le nā. O le wha moe lava ma le manu lauti, le paia ma le mamalu o le whaafonga mai si tātou atunu. Sa mo nei mātunu mamao. Ina ia no foilo le mamalu sa mo atoa I le meolo anga iai tāpenanga le tātou whainga malo. O le whato atasi le aso o talun taunu mai tutonu le whainga malo fau. Na ielo telitonunga o le whemala mala mai ia ma le manino e ta oto ai le angatonu ia le fina ngalo o lo iaile tūlanga whape le o mautonu le whasolonga o le taun whainga o meolo tūle mai. Ai mai se o taimi o whesuia inga o whainga malo ia iai lava le tūlanga tātou te rioli o pui pui na iaua ne I poloka. Au foi nei turu ia le wafa whenga iai o le malo tuai e mal whasolonga o le malo fau. I le taunu mai la o le tātou whainga malo I tutonu na mai tau inai e iai ni whaiunga e te tau na whaise teimi vabe. Urgency Cabinet Approval. E te tau ai o na matai tū I tutonu lesi vai aso, lua vai aso, tolu vai aso. Ia o lo whaasolo pea ngā luenga I te taunu whaatino mo tātou whainga malo. O na le tūlanga sa iai ina ua mai ea le whono le pāremene na le talia il tātou talo le tupe. Ia sa whaatula I mai ina le 5% tupe whaalu e mawhai o na tango fia e le whainga malo tau ape. O le la ua o mai le tūlanga o le whamoe moe I le tātou whainga malo fo. Ma o te tau na whetu na I le tūlanga lea mō nei malelu o nei foi sa tu ina mai li poti alo ia ntanga luengo tupe la tu te fai loi na mai. Mafu anga o le ala ta pena ai le fa moe moe. Mai leva yaso, ma leva yaso e tu ina mai ai. Tupe e angai e fatanga inai le saini alo ia mama mori le alo malo. Ia tu sa matulanga o le tula fono le tasi o limba. Fa moe moe la baia ina ia aua ne ito alia le tunu. Tongi o tangata whai ngā luenga tūlanga o whātinongo tiu te whale malo, o tangata ngase mo le awina atu I whafo, ma le tele o isi mata upu o lena mamori mai nei le tae au le ofisa o le tupe, ma le ua whai ele whai unga le kapeneta I le so, pasi alo I le tātou la la aloa e tāngo fia, le tasi o lima ina ia whaanga I oi pele tunu. Ia,
e manatu ai nā e tari e fo i le tele o nisi o atunga lunga, wa e tau mai nei le tātou whainga malo. Te tasir vai aso, o na leto e maua le se tongi sesi. Al taimi nei lava, o leto e mauni over taimi mani taimi sa whaasiri, a wanga luenga mo le malu o le tātou, o whainga luenga le malo. Pei tā iwa tā pena, e wha mua mua o mamai e tātou priorities. Wha mua mua tu tongi o tangata, wha mua mua mamai tūlanga taunga se ngase, wha tūlanga o mamai mea alwhale mai, wha tūlanga o mamai foi, ma mea te tauna ave i wha mua mua o ngā luenga wha tino i tu tonu o le malo. Ma lea ua manatu ai. Le upasia alo i le so, ma le a wha solo me e au noa ma se tātou to e popole, e pe ise tūlanga la mati aile le to e maua tongi tanga te whainga luenga. I lesi lua tolu whaba i aso le rumanai. Tolu sifuru aso, i lalo ai a ingo le tūlafono e mwhai ai ona whetu unai i a budget, emergency budget. Al taimi la vaitasi, ia o ta pena ai le paketi, mo le tu ina atu le pale mene i au wala masani. Lua fe lusu lima, lua fe lusu ono, lusu fitu. Ina i ta pena ai le whaso longo le main budget mua le nei, al whainga malo whirwhiria. Ia, na manatu lea Samoa i lau whaafonga mai le nei tūrao le aso, ina ia auto si le fia, le taula manga le wanga i eil wha mua a le tātou whainga malo. Ina ia manino ma malamalama ngā luenga wha awau, ma ngā luenga o lo tapena. Ina ia tātou toe o i lungo le tātou normal process, ma le tūlanga o lo whaafoe foe ei tala le tupe, ma i lea tausanga le tala whaatau, i lea tausanga mo ni tala whaatau. Ia ai mori atu le ngā whaaftai tele ngā luenga, sa whea ngai malanta ngā luenga o tupe, i le lai titi le tūlanga o le whaafoe ina o lātou whasoa. Lusu 5% e le la loifo lusu lau 5 miliona. Sa whaanganga. Peitai walongo ina ua papau le lau ma mativa le whau. Le la ufa ili ngai ngoina le nei. Ina ia ua nei toa lia le sa fo lau o Samoa. A ia fo lau peitu lango le whaango ngoina le tātou malo. Ia, le whaaringa le mal wha lo Samoa le whaafonga mai. Ia mai seila mataino le tātou polkalame. O asoruru uma e atou te awhio mai e. E whaalia tu meu whai ngā whanoina, ma mea uma mole rumanai, ia manisi mea tau te whia whesiri mai ai. Ia e la whatu lewa noa le tātou autu stala ma le ngang whaaloalo. Ia, o whiunga ia, lewa sa noa tu langa lea o tutongi o tangata whainga lea. Masalo ua tele ia masina e li tutongi ia se tasi foi o vaenga tāua le malo o le whale mai. Mo nai fo mai ai lato o batei o le sila la mo fiunga e fa pe foi le minister o se fo malo loina tu langa le i tutongi o tangata ia fo mai ma o tau soi fo la mo fiunga o le ua la fo el capeneta e le minister tupe ma le Treasury o la toure la mo molinga o mamai ia tu langa outstanding suma nei le no fa ia tuai nei ma oina e tātou te awei vai so uma le tātou pepa whaatanga o tupe la wha mamudu. So, the distribution is now in the Treasury hand. E la tau te maia le wha tuanga i lumor kapeneta e saini ei pepa awe le almalo. E wha mamudu ai le tupe ma le tupe. E a o lau tua lalo ma le tāsanga, mo le whaafonga mai ai la tau o lo o awhia. E a nau perto vai ma lava mele on sa. O lea ua tā pena le tātou whainga malo, tā pena o matu mea ia. O te loe le ai se outstanding, e le ai fo ini over taimi e le to tongia. Pe a whai o nai wha mau uma taimi mata i tū lao tangata uma. A le priority le na whaine, o le approval le leo le malo. Na te sainia o mai e tātou emergency budget leo whasolo. Joy whamanino mai lava whamunulino so no o leo ta pena ele tanga luenga tupe pe fia ato se tupe e mana obi o sa o leo so no ngamamu o le taupuna la wala foi limi mo le Treasury o le tātou emergency budget e le ise limit o le whaatuatuanga
o la ua ave le Treasury. Wa ia I lātou uma tātou mele tātou toa. So it's in the Treasury hands now. O le ale mele la wha mamuru ma le latou wha mua o le mele na a o umana a beltu a lalo wha mua mai ia tongi tangata whainga luenga. Mea ia ave whafo, tātou ngata ia o le tau pule mo poloka inga luenga I whafo ma nei e tātou tangata ngase. E o lava le tātou medical scheme le whae poloka. A le Treasury, o la tauna e maia ia le whautuanga le kapeneta from week to week. E ona mawaila I o le atoanga atoa ai te lele li potina mai le so. E whaisi si ano me tauna avil wha mua, le lawa avil wha mua. O le process ia mua talia masainia le fionga le amo malu le malo le whaiunga le kapeneta le walwatu le so te tala le vano tātou te uru whale I le emergency budget na velo le minister tupe malana ntanga luenga ai mo moli mai le paketi o le vaiaso ma le vaiaso tātou whasolo I lava le Lala le umile la whatalia ia lana fionga leo le malo I taona sainia le whaiunga le kapeneta. O nei lewa approve le whaiunga le kapeneta mai tauna moli nei loi sili le al malo today has to be done today. So fia ni tātou ngase le fia talu ona le pasia le tala whatau tu tupe. O le whamtalanga le mai ova la late tasi te sima le 5 miliona New Zealand. O le whamtalanga na mai la lai toa I te mili nei. O le tue mwhaina tue a veni tangata I whafo ona le melea. Pa to le la whasolo. Bueno whai atu le te mila vai. E pasi ai le almalo na whai lolo vai so umama. Tue te tala I tūlanga o meia. A o lo ngā ioi pele fisa se fu malolo ina. Whatinonga o wale whatinoi. O whiunga le sa maua le na whilohi ma le kōwana e whapea fwoi le President na Senate. O ani fuafuanga tātou malo e whapea fwoi le malo Amerika Samoa mo lumana. Ia, o le nganga lava o le whaafitai alo ia I le kōwana sili. President na Senate ma le whamawhitalai ono le awai mai. Tātou whamoe. O se taimi mua nei tala whaasolo pito o le whawhenga I o malo e lua. Wa atoa mai e ta. O tutuila ma manua mō tātou I nei. O le taimi mua voi lea. Whato auru whale ai le President o Senate ma le whangawhetala I le potu o le kapeneta. Ma o se taimi mua voi lea le whato auru whale mai le kōwana. Talun whaavae ma lo tutuila. E le I saulawa se kōwana I ni whatautonga o tātou parlemene. Au le nganga whaafitai I au mō mele la tō wanoa. Tā ua tātou so tanga matutuila ma manua. Tā ua. Mua mua le ngata o tātou o le ainga. Au le whawhawhenga I o le atina eino ma lo e lua. O le tāla Amerika le whaongai New York. Le whaongai whantongo. Tūlanga la tau whamanuianga. E te le manuia o Samoa e maua mai atu tuila ma manua. E reo ni upo e vane ai. Ai o le tātou so tanga ma tutuila ma manua e tauna tu e wha maule lei. O lo ua le taritonunga. E le ngata o tātou ainga, tātou whasino manga, o tātou tangata, tasi le ngangana, a mi o wha Samoa tangata uma. E koneti le lei ma tātou. Ma le wha moe fo nai lo teimi wha pāle mia. O te matuato e sui le ula lea ma to e tu whaatasi o tātou langona I le tūlanga e siri na tarawhenga I mō tātou ma Amerika Samoa. Wa e tele le tātou tamau ainga. Tūlau a New Zealand ma Australia mai sia tunu. A le tupe Amerika. E tasi tala Amerika. E le lata le easy currency le. E tupe mau e le tūlanga le tupe Amerika. Ia, ma le tūlanga lava na le wavala lata pe ono vai atu. Le currency e le whaonga le malo tele. O le tate whaonga ngā tolso minute. Tolso minute le le valele. Tātou ngā luenga na whaile nei fia tausanga. O le whae e o mea mata makula ia ma le tau maftanga tutuila ma manua e awe. Ae fo I mai le waa ma le mau whao so matupe. We have done that all these years.
ai le o maita wina le te le o le whamanuianga economically wise. O nor tūlanga i le tātou whawhitawa inga me se whaitu pe lafo mai. Te le le tātou so tanga tauan tātou tā pena le iei. Ine e whamautuina o le whailo inga la maana i ele. Ana nei sa mato whailo i mo le fionga le presidente o senate. Ia ma le fofonga whetalai. Ia e maofa la tau i le amana ia. O le sa wawali mai te tonu e pati pati isi tātou atunu. O te loa ele i aini tūlanga whape o le tau whisiringia po oili lea po oili lea. Sila fia uma Samoa sa i le ceremony. O le presidente lea o tutuila ma manua na laina pai pati pati. Whape na fo i lea le e fionga le whonga whitalai. E wha o sofia i la tūlanga ona le tūlanga o le amana ia. Ia, mai paui o taitai o le tunu uno manatu e mai ni le whaunga. Ia ono o tātou ainga o lela lata mai mo tātou ni. Ia le na fio mai imitala mai au. Au iei mata pule ma Amerika Samoa e fōfo i whainga malo tatuila le watu koi. Au niso mata koia sa tala noina le Samoa talk ato talk. I niso mata upo o whawa wina i le wāo tanu langa tātou whainga malo ko whamunu. Sa o iel mata la markovana. Mai lo loma le taimi e to e whatulanga i le mata upo i le ato Samoa. Te le mana tu umi. Langa i tele mata upu le leisa tala noina. Marwhainga malore na umanei. Na mail tato whanua ave e. Na mail tato whanua le i tafuna. Salo pe lua e pe tolu e kana ina. Le ai mastato mea whaie o maltemini. Al whanua na. Tauna wha atu le le iai le no whanga tutu. O lai rent tal tato o vise tutu ila mamanua. Le vantaun pai stato senta ina. Le va hoina faini fale apitanga. To tele o tangata ia e o le stakis. E atu to e tau no foi. Ia a inga matupu e la wha afitau dio mail to tutuli ese. Ai a whai ani ta mai accommodation a tātou ina no whaanga lea. Te lea i o le mea te no whaoi mai whainga luenga pela bao. Le pela o pon ma lau rent. Ai le to e wha lawe lawe. O le tasi na wha afitau li. Na mamoli mai ina wa tau nuul fast le malo roa felu su tasi. Sa vala ulia fa pitoa mai e whainga malo le stakis. O wha fitau li na tutupu. O tātou tangata e o atu ini. O atu tono nofo i tātou ainga i o. Io ina le tupu o le whare la vei. E tu i tu susulima ma me wha pena. E alu atu al tangata i e newa i e lona private environment ma le poto e nofo ai ma me uma. Ai whaisa tau ngō fielele. Ai longa tu e tu la i whapitau li whapea. Lau a umana fo ai me tutuila le whanua mo tātou. Le fo tātou fo ia i aile. Le whanua li tau me sina. E te tau na tātou whaawau. Le whatala noa ili me leo le sa o loto leo mai tutuile. Nei sa o loto leo tu tātou i o. Tele tūlanga le whetala noa ingo me ia tātou te nauna wai. Tūlanga tau fua whatoanga ma mea watu i nei. Ngō si o loa ave wafo. E le talo le la ua tuini na watu le whai le moa na chips le top le ave iau. O le talo Samoa. Whalai i tutuila mamanu o paki o e tau le product Amerika Samoa. E alua i lai whawhengo fie le USDA le polokai le ave sao le chips Samoa e ave Hawaii ma Amerika. E a watu le tātou resource. Paki o makukai o tupatasi. It's an American Samoa product. A le tātou manui atu em tātou. E te le lava mea ma whain tātou tala noa. E o vole mele le pisa le papovi le pisa i so o ia o le wha moe moe. Ia uru whale le tātou whaspovi Samoa le maketi e tutuila. Ia uru whale le tātou sosisi ma me uma le po masima le whai inei. I tutuila. O whela e uru whale tuai. O le ngā lua whātasi o le mea whatutuila ma le mea whasamoa. Whai atina e tu whātasi ren tau whau. Ina ia mawhaina la ua tuai tātou loa i lalo o ai ai ngā tutuila ma lana fo ia USDA ma mea muwape na. Le na laina mafua na ave povi e lima, ave mamoe lima, ma ave whaisua e ono se lau montupu. So o le tātou maftanga na. Ia iwi o lea, o le saunanga al ko bana e te lele me mwhain tātou whaia e maua ia tina e o malo e lua.
a o lana mata upu sili na mana mia o sotanga ia be pela o famalosi ia ilanga ile me fain tato tu lo lava na tato ave sea tu ila mamanu o tato ngafa o Samoa ia mata mai taisa masama o tu manu o sei pa ia fa o sawari o le ato na ele fain na fa pe ese tu ila ese tato e ina ese fain ngamalo a tato la vetasi ma o le faingo fiere na le te lope no fatula metanga tangata Samoa ngana Samoa o langa Samoa a inga Samoa te le rola po fere tulanga e tato te pole ai e per tato mele tato atu nei atu New Zealand ese la to nganu atu Australia ese la to nganu ese le ngana ona fainga tai lava le la tu poi fa fita u te mini ai la to Samoa yes e le te mamao e te fatino fontanga lo ia fa wa Fiona le lokite le biliona. Sa mahua ele tulanga pena ele malo tausi sa ta fia ia se le ngolo tuto le biliona mo le tau sana. O leo le ato a mata na to fa wa un to fa mtu to ia se le nia wa ia poloketia ai tuma. O le ploketi miliona wa umanta utino le tunu e 2 miliona le la tato si fia o le piriota le la tapena il tato paketi alo ia na le valu masina o la ala wala fo le mtanga luengo tupe e fai me la toule le meta la fea ngai i to tonu le valu masina tausanga atoa 2 miliona o uman pasia mal mena e fai a taimine le valu masina le utu mai o la ua la fo i le so e o la to tapena mai po fere me pito sirin tar fea ngai a o le fufuanga lava i o tato paketi le la fa solo ia e 2 miliona o tato first main budget e 2 miliona al paketi le tau tapena le taimine nei o no paketi tono le valu masina le e ile upu foi le paketi fa au le na ile tasi tesi ma le valu le totoi al paketi lava i le atoanga al paketi atoa ia o le na le wa uman forfora le tunu Uiga la fiona ile tupele sa ta fia mai de fanga solonga se tula mai se finga malo se longa lava pasier paketi le la fa 2 miliona lo la utul mtanga luengo tupe 1.8 lena mai le talar tupe le pasia o la utu review la ngaile ma faina yele upule le to mai le paketi tuai e table el malo fo le ai down to a review uma ma file paketi ma estimation fo ile me tauna ai ala tatu talia le famo mo tu mai mtanga luengo tupe yan tatu lo ton wai le Tuli tawa tu lava le fisili le fa mo no le te lo le vai ka le fisili mai ia sei ono le sa fa mam na mai tai pa ele i uma ia le miliona le pai inga le wa umat le uma na fa sa fua le la sa fa pe mai e le account la wa create e tu ua to lu mai nga tu pe la tai inga pe ma to tu ma to i se la wa pe me to so o le winga la ofisili famon mo just to clarify pole nga tu pena le tono special account le sa created by nga mano wa vai atu le na tu itono le talon tu pele la fai ya o kito to we ya tu lango menu special accounts e tu ia tupe wole mfaina fa o maina se fai nga malo po se temi wa umar temi fer ploketi ele umar fa nga tupe na verola i la lo meio o special accounts ai fu ala vala il tulanga e developer ima fa tulanga il paketi fo e olo temi le developer il paketi fo ele to e uma mena mai uma tupe tu vatasi ai fa il paketi fo ato fa be mai ranga ne uma malma go kasi valure e design or patetifo yeah wa uma men to i say uma the time is running out, money is still there, we're bringing back to the pool of funds e fai tato paketifo Prime Minister
Is there a ballpark figure that was discussed during the cabinet meeting? Well, we leave the trust to the Treasury to design the budget. But the law said when it comes to emergency budget, there's no limit, but from time to time. The limit date is 30 days, but will depends with the presentation from the Treasury how much we're going to ask the approval of the head of state to be released from time to time. So the Treasury will say like a ballpark figure on how much the emergency budget can they be? do the estimate. They do the estimate. That's their job. What was the estimate just discussed in the cabinet, though? They are bringing another report to sign by cabinet to the head of state. But the process today is to approve the state of emergency budget today, and that was approved. So you're not sure of any ballpark figure over No. $1 million? I can't. You of keep Maria Bayoko. I'll have a time for you, and I promise that. I will have a time for you every Wednesday. Ulevano, one of my deputy prime minister, will be with you. Woman of I cabinet. Bawa lo mele sa ona na we pela kala lengo fa ko ngafi mo fa ku ke ke ko. Ia fa ai ar ka ko vale. Ole li poki sa o mele li poki le. That's where I stand. Ele ka fia ko kuskusi. We do not interfere with what you report and write. All I'm asking for is the truth. Because sometimes you twist, I was to say, but or information I'll give it. Whichever way, I'll present it. I'm no longer speak as a leader of FAST. I'm speaking as a leader of Samoan government. And I have to protect the government. That is my priority. That's my obligation. You make sure sa umar ka ko mafkang. Ya lang yung isi de kaya o ko I believe you're all good. Some but not all. Uga ka lang e ka kang ba ko fo ila ukal because or ka ngakai le uskai. O kere ko ka lia ir ka ko fenga ngai fai. Pe au vai ku lava e fai fe siri e esele winga e fai e fe siri. O you know o ka ko ka ke kalangua fe siri mai me mangwi ai la ku kaya. Awal kuri ro isi fesiri ke lo e reise ka ko mere mo ya ki denga pisale ku. Ask me questions that you know there will be something for you or Samoa and the nation tomorrow.
Al kulanga nga isi me umai foi me lo loko i ren whaingo usia ko ingol cabinet. But I try my very best there. So sonia tu moto. Isi banga ta wala o fiona. Sama dia tu isu. Ole tulanga leo o afole ngo me alofa mo tangata ta alo. Masalo i le tulanga pa inga lo mai atu. E fai lava se le fai lava le tele o fai lunga Samoa ma pine Samoa alo ma fana o tanto tu. Ai le lava se tini sa fa pe ona la to ma blau fio. $12 million was estimated by FAST for sports, including Lanmelet Saunoisiuli. Weightlifting, wa esele le mako kilo le saule usawi kako kamafanga. They have choose the upgrading of sports. What was saudemen na temine pate re kumama inga. Se I kaungu mai ko kongu malama umale mafu anga lainga consider farming scale sports, and that's why the sports was considered to be a separate portfolio mo kako, because all the sport o kako nga that is our other category. Sa mo natural makako. Alo ifa mangyanga lo fa karia kur felo inga ma le malo Australia sangiele so ngikele ai le kiki fol million se lau million sangieka ko mafiki ma konga. So I'm waiting probably this week. Yeah, ale lava ko ke vai ole ka poluku ka ko management ole o ka longa. So e ka kaunga fai de le menana. Ai ko ke loa ke ko fa ya ko i o kingo kamakalo. Ai umanga lo ko mi ki su el me olai. E malo mai male euro e sa ku le se me ve ye. A woman fai finga fa vai el malo. Ai sa malo pingi euro this is how much you get. Sa malo pingi silver this is how much you get. Ai lava on sa ke lo me umanga e fai consideration. Kawan ora fafisi ka mo ko pio ile pio na ita ua ia tulanga le ba malo isa sila la pio ile tulanga o tu ile malo sa mo pe nga ile tawa le Europa tino ina nei le ba Palestina mai Israel wala ngali ni pesili ona sa mai tawina ile son na fi tatu fatauto o fatino nei ko indisi ko tulanga tu manga fa Israel piona tatu sila ko malo na tu wala nga ko inis ko yung manatu lang tiro na tuno i va ai no po pele ang ayai pe tu ko malo sa mo pe ata tu po fuale ang matatu ba ai tu lang of tawa ingalia itu kumai Palestina ma Israel pe yoli na magtawi na foi ya lula e na foi o skafulia o yel fu o Israel lo yung may so nang halo tulang. Ja, waftai. O le tātou taritonunga whaavai. Whaavai le atua Samoa. O le tātou taritonunga na whai o tātou mātua. E tasi le atua taritonu e le atunu. O le itua o isala etu. Mai o le taritonunga na o lo o maule tuspa ia ma le whea ngainga mai le amatanga. Pape ai. E whaamanuia le atua I tangata e ta talo mo lona nu. E whaamanuia le atua ia I lātou e pui lona nu. E whaamaleia le atua. Ia I lātou e whaamaleia lo nu. Mai o isala elu o le pupil o le I oi mata o le atua o te minu. O le talitonunga la whaaltuspa ia. O lo talitonunga le teimini o taua vea I le atunu uma mea uma. E tātou te tutūru me o lo I whaavai o le tātou atunu, o le whaavai. O le atua o isala eku. O le atua o apalaamu, o le atua o isa ako, o le atua I a kopo, o le o tātou atua iei. O le lalolangi le o tātou iei. O le lalolangi o tangata. O le malo o tangata. O whaiunga I whai e tangata. A o le mea le te tau I ele mo le ala I lo teritonunga. Whaakerisiano ma le tātou teritonunga ni tātou sawai. Wa umana saini e whea ngainga a Samoa ma isala eru e lango e Samoa isala eru e lango isala eru Samoa wa umana saini
So diplomatically, religiously, culturally, tātou rewa tō whātasi mai sa lae. E ni si taimi na nofo i Samoa e lungo leo pā. E vai ni si taimi na pāloka te i tātou mele. O lo taimi whapāre mia, o te tiklea i le mea lea i leo ese Samoa, ma le langolango ino le nuo le atua. O lo una tel tonunga e tātou te mawai manuia, o mana whai, e se whai to e tusi le tuspai. Who can rewrite the Bible or interpret the Bible in his no new imagination or his no new way of life? Le ai. O mana whatatia, mai e tofo uma tātou ma tātou tel tonunga. A tātou wolo e maile me manuia i le atunu. That's loudly. I stand for Israel and nuo le tua. Pele fia in tangata langi pure la tau. Ao Samoa. E tu mo le nuo le tua. O le declaration sao na le fai te mine mai. O le tūlanga fo ina mai le teimine nei o a e teimi umailo teimi papale mia. E tu la i Samoa e lango le. Nupa i o le tua. Because I was there. I was there. And I saw what had been taught to us all these years. O papa tiso le vai o yoritana, no wol men fasa tau lo leli. Na o sa vali me umolo, te umai tātou tu spai. Mea na fi fo ele nga pa ia, whaere baptisonga, na mawel pentekoso ma meo. Ua o tele tonu la, o i tauna tātou wanga e pui pui. O tūlanga la vai e whaavao malo, o whinaunga o malo whaare tangata. A o le taua lai whainei, o le taua whaale nganga. O le ai foi lai wha solo ai nei i a bebe singa o Palestina ma mea na tau te sirfia leo se taua fau nei. Mai a le amatanga i sa maeli ma le nuu o le atua la lava wha wau al te mili. Pa wal mea tātou, what the Bible says is to pray and bless. That's all we can do. A laulangi e pule, laulangi po fetu o le tangata. No, vema se tansi o hafita o tele la. Pa malu bua to o tele ofisi. O le tūlanga le i whalemai. Masalo tau sanga uma. Si la fia foi la o fiunga ma to tele ia tūlanga o whaatani. Mo se siaki i foma. E tasi lama i foma i tele na mai tauina. O lo tiu te teimi ia le afiafi po le pofo i rongo fiunga. Pe iai se suinga la iai nei leo tūlai mai le o fiunga tūlanga le. Aele i whaial palota. No o atula pasa Australia, pasa New Zealand. Ma le priority le no whai ai. Mana o mia, ni fo mai mani whai aonga. If we ever gonna run the government. A mai i so soani le, o le whanga solo nei le vai so nei le whelo ingatai o ma CEO uma ma e CEO. Mai le lato latest report. E tau mani me la tupu me mtanga luenga te tasi. No lo le vai aso yo no tu atu sei budget tato emergency budget. Ona fa solo le site visit. I sekta lava mamatanga luenga malo. E or ka peneta vai. Including la millet sauno ye. Yo, va to e ole fa le mai no wale. E sekilo vai le ko ke vai mele eku. Hotel watu. Oka. Te le ngaluenga tanto e fai. And we must focus in mele ngatala i buildings male maintenance. For my permit so no ye. We will sort it out as soon as possible. Sa tatu whengai mo whama in tia. Ha tatu whengai mo whama i saina. Ha tatu whengai mo whama i pālani. That is our priority to our diplomatic corps. Au le wha solo le teimini nei. Whataas fururua su tolu tau sanga tatu whanma i leita. Lala me le utupu. Wa matua i te le whawhitauri. So what would she do? O mele te tau whai pola le awala. Por koe ku mai lalo pe whai maintenance work. Al mele me te whapipi. Te le loa. Te le. O ta mi loi. Ta po e mai ni ata tātou te tara noa. E le alo le mele nai sao. Not only the utilities of le mai mea. But o kokonga o fo mai makangaka. He leo kai lava, yes.
It was backlash on the pongo loko felo whaaka. Very bad. Yeah, we had to do it. We have to sort it out. Lawa whionga, le loma le tau whenua inga ma CEOs ma ACEOs. Le tūlanga le wai le matanga le venga vai luenga matanga le venga le revenue ma le custom. And yet ngā kasi CEO le hano liwa le matanga le matitene ne lua. Ngā sila ye pule lawa whionga ya misa hori toka ngā mālo le tanu mai. Yeah, o nei tau tūri separation na whai. O separation na mwhaina to frontanga runga man CEO. O lea me mwhaina whai ei pe vivo se tangata assistant handle for time being, we're gonna go with that. Ai o le hurry up o le process o le sairinga o le CEO e fuanga inga luenga whaatino pisasi. A le mea lavaia o mato manatu e tatauna separate me e lua o na te tele i sector ia, le revenue sector te lei. Ma o inafo, e koleti le lei e tātou la fonga o le tau whaaputuputu. Ma koleti le lei e tātou tiute, paula le tātou sos le tātou whanangolango iei. Revenue, it's kiuke ma le kulango la fonga. But o le alme le o i e temini la la tu i a paunga ma sina lupe. O la ue whaatino le ongo tupe as normal. La la wale me whaingwhanga i pe CEO le si pola le si a wale whanga i lai assistance. I'm sure they assistance e. Whaingwhanga i unga almen. No whionga, o lea sa, ai rei whai e pāluta o lea sa mai tau sa i se tusim al mai ma whai. Na mai whai e whatutu e le tu Samoa tas. Sa siringi ai nisi o to whinga sa whai e le kapelita mo mawai atu. O sa i se amano ai nogo le ason nei whatoa whono ai le kapelita. Ai pos le sila i ala o whionga no e se e mai le to whinga pālini ai e to whinga. O te lei so no fisilinia ta upulea. I wrote to the AG and I copied the caretaker government and the Prime Minister at the time. Ko fisilinia. Te mina neile ai vel fa mo lo ye siril tapenanga o tato meia. Se fisilinia muli pa tele iso on faial tusi langa sa o faitau le memorandum le convention o le caretaker government ma le mesa fai ai ele o prioritize le mena te mine o le o ile faina fanga yo il mano fasal se un titilo le ye no fiuma ma mo totala tu le mo ban ya e video so e ai fo dinge vai tau tu langa le tau o tau mafa o na silia tu la vai la o le tu langa le o ye te mine o apule la vale pale o lua ia masi lunga le tau ana o ai ya na fu mai lo se fam tala mai wa tauta ai o la se fo fa lo fiona foi le tulanga le ina ye to fa marusia ai le tulanga i fa pale ni no tauno ma e fsili o te loa e te tauna o mai fol masina o tato vai se swinga whatever na tato o le formula le pepese mai le situ o le demand and supply taimine nei, o tau tātou tu e fo elementato mai e ele price control board. Taimine nei wa matan tātou vai a isi mea sa tātou le whape o mai. Me tonu ale sa ono mai. Nan tu whatasi ala o se o ka ofire moa mono ruaso ko oso mai lunga o si. A ele mawhaina pe pelo sisi o laitai uma le officer tute. Mea na mai ei moa I whafo. Ma le tau e tau tu e whatau ai. Ma le tau whatu langa le malo si e runga pasene lau whai pisinisi. So e reo tue mamao. E tu e whatu la il tato price control board. Pauna o le awala e monitor ta I le malo le mele atu ngalua ini. O le pusa moa le stato pusa moa. Me sau mai whafo. Sau mai whafo. Sau runga le wā. Sau li tiute e tau numai nei wha popo le tiute lo seo. Tūra tū le lunga. Ai a whawhanga ni au moa. Whawhanga ni au pua. He pe ala upu whai so. Ia na uwana e to e pi sa le. Hoi vai me lau sa urunga Facebook.
E lua pae lo popo sadi. Hena la tau reto e pisaro le. E lo lau tala mali auto. O a singa i no hatu re. I tau ngā lau pinga le fasa soti. O i ti molta i lua se lau mozamo. Ia. O le wha mauninga na lau tala le whaetu. O al taimine nei pa estimate le mele tate e ono miliona moa le tate a i le tausa. 6 million. Ia moa ia mai mai wafo. Wai, ala me la tatu re mwhain tatu tu e fo in mesafe. Fono wha vai u wha tu whai pa moa inga whai pa pua, whai pa pako, mo fovi. Do it. O ngā re koe kankangi rai. E la kou kangi mangi o kaupusa moa, la mako me la whai ako. O loa mai whafo o tātou wola whatua tua i. Ana i o tō wā o tani. Ele ia se mea ngā le varua popo, kukura uka ngā laisa. E ngau mālea, ua whai, price control board, yes. It will be done. Tuli loa toa le pesilia masoi whamoi mo le tula ngane wa loa ngā le price control. O le tele i o kako a tau mawha expire lungo o pale o loa. Pa dia tele o whaati nore ngā luenga i lato responsible. Sila ila wa fio wa whaima le tō wale o la ngā la e o whakasia le control, le price control ma la ngā na la wa fio. O la tā. Ko a tau mawha expire lungo o pale o loa. Tō ala langa, i tō lafo mai le whape. O le ale mea le malo o whai. O le ale mea le malo o whai. O le wa umanga vaku kou waipa, mo am kou waipa pua e. Ia lau whionga na iei tūlanga koe lalo policy so matanga luenga nei te whaafia na oa sia singa whape nei li masina. A le kōninga mai ele o whaatino ina na tau ngā luenga. Sa, o te le tari a atu, ia ala atau no i to tonu. E iei lava ia monitoring body si tono. E mei sērntanga luenga o loa, consumer, ia ma me whapena pui i fo i le ai ata tau o lātou o loo whātau mai ata tau o lātou o loo o atu e whātau o lātou o loa. I agree. Ma te tonu, it's an issue at taunu wa vai le. O tātou ia i lawa i le vaenga le o tamau ainga. Tasi lawa se whaapsili mai la au ona whaatau waa. O le i tū whailele a tātou ngā luenga whaavaitaini. E paulava le tala le sa maua i lau saunoanga a o li whaiale tātou whainga whanota. O le taitasi mai le i a inga. A ele i ai se malelenga a mea o le ata ofi mau e le toi ai ni a tātou ngā luenga whaavaitaini. Pēno whaiona e whaamanino tūlanga lea. Malok whaala. Ngā luenga whaavaitaini, it's such place me for le o tātou tua i maintain. We had no other option mai le lima onu tausanga taruai. Le ngā wasaua umana o mia tangata uma. It's an option, koe whapusawa, pose kupe wawe. But for long term, e kaukako kiro le ia whianga mō kākou. Le whianga mō kākou, wala ise reipa force. Wala inga ngaka le kungu e develop fufuanga le malo leo ava kua 2 miliona i whapo develop e le kungu. For consideration na e le te kauna ave umaka ko kanga kai whapo. E ka kaunga encourage kupulanga o le kungu. E ki ngofo e develop la waki nga e le ufai. A kongu e whenkala e makanga. A le kaungu unga long term. O le koko ale ke kokoa i le kausanga ringi. E o aronga ponga ki whapea o fuar kokoronga. Like what's happened in New Zealand. All those apples and pears, oranges were grown in the last 20 years, still harvesting. Why can't we do in our cocoa? Why can't we do in our avocados? Why can't we do in our breadfruit? O le mawhau whaunga ngā e kuku kai mingi. Kupulanga i e whai mai. Awangi i oso le me vave. Easy come, easy go. Hard come, hard go. A i design le mawhau tupulanga. Ia whai le whai unga sao. Ia le lau kupungi. O mai o employers, ave ka kukangaka, la mele kupu. E le i malu ka ku whainga whawai.
O ako e se kong kala king sangi ngi ese me kupui o. Ese pay ese me o aku i o entitled kamikiki fou mai a sa mai sa vai punga le bare le atu. Ela koe fe mo ai mori o night club. O lo le kulanga nga ukau mafaava fola ufa sainga. Na me luso mo kupu kingo mali. We already received 20 bodies coming back. So o le vai ma o le malo e ave kanaka a ia ave i le me karfe ngai e koe mawai le sikako me le lei. But we didn't say we're going to stop it. We are negotiating a policy with the employers. Au mai, e rau kako kakangi polonga. E ka kaunga va ai le leile agreement. Sengi le lei mau ki ngoa mau. E al mere sa kupu. Whako apiki merkai kai whongo i ruma i le visal malu. And these are people from all over. A piki mai kai kai fongo ko kongo no ele isi ula vale o le fa ka ni pule mamaru ari fai pule. That's why wala ko fa fo in ka upu fono fa vai. Piki mai fono fa vai ka ka afi. A wa fo e ke ula vale lo yo ki sa ule fa ka ri ku lo wa fulu. O le ngoa ka ule ia ma discipline tel fa makai. Ai pui e me na ai pe ngo fo ya ko ka ua le awala o le ave ka ko ka e ka fa koe ka ngai le masal estimate wala la kale o fi ko fere fa. That's 200 per district. 200 young men per district. How can you imagine le no se rau kaure le awale mo mari ku malo. It's a huge impact. Ya le la bala ka ke va ai u fa ngo fi nga mor ka ngali sa mor ka nga suka mor ka fa la maka fa me ai. Kaule ska ko men power. But o kupe va ve le ise si alo fianga mea e kupe pa te siri aku le manguia pe ngofo e fela wa kinga izamo Yo le sia no purto lo na tolu mai mo tele sala fai sa va o me tawina fo ira le pa ingo mai ato le tele wa tina ai nei por ai ora ofisini lo fio o le ase ati na e o le a vele fa mo tele sala fai. Ya, o tate fa solo pe i mea le ufa tatia. O me fo nei o le fufuanga len fa tino o me la ua align man me o manta pena mai i le last 5-10 years. Priority temini nei o se fu manoloina. Secondly, o fela ua inga o tatou tangata i vaa o mena utosi fiu ma liu tangata i vaa o le ufa tasi o tangata mta vale. Ya tulanga lo na lua lor tulanga le tawa onga mal fa le yo utilities of fale onga me umma connectivity maybe that's another source mo no mana al mela vai ole prioritize le tato poloketi development district awa fo ele ma faina pe pelo fainu mela. This is the new generation project ole atina e onu mai tu malo aisea le usa utali GDP le utato tonu ye tatato tu tonu lo piliona lan me le way tolu tesimale 5 piliona. It's never been there before history mai fair poloketi miliona ele pe pelo la calculation al tato GDP tato meltu lang al tato foreign reserve sa 1.5 la termine to titia tolu piliona foreign reserve. Aso na fa pe mo tato tolu masina fa masina o tato laki al termine la te 2000 reserve mo le tunu tato ai talafu tasi te simale lua wane le la usava le bari la fit sa la milion o fa mamangana ele fain tato to alol me avel tato priority ole ave ole tupe e fa nga yoi me tato tu malo aua nei tu ua na ole malo pero tala le fetu so ele ma fai le malo to i ona o lato no le wa avere dedication lima sutasi to malo lima sutasi miliona fai lo to fa to tanga te tau develop at the same time atina e fale alupo atina e ale pata
Lala tari le ua mai o fikas ne le o tau atua. Ma o le au wala voi lale na e o umaya I lalo maftianga ia le tātou te. Ma mo wai tupe fau tani mani. Fai e lona fai umaisi e tātou mea le was e o umana polo misi le se lau miliona e ati na e ai. Ia pisinisi tau turisi. Luas full miliona tau sanga. Umana fai le si luas full miliona lima tau sanga. E ati na e lau fai faiva ma lau fai fatoanga o longa osi. O fesa wai tupena, e sau mai tātou tupe fau. Te lele avanoa e mwhai en tātou tiro I awala ese. Tupe fau sa tātou le mawaina. Awala na tā viri te minita mawainga. Ia, le wawhai atu. O tau te sai, I pe sao talai whai atu. Patol ta mawainga ma me umma mole atinga engo le atunu. Ia, leo tātou I mai whea. Ngā luenga whai whaatasi le atunu. Not the government. It's the people that brings everything together now. Le teimine nei. Ma o le tā ua le nā o le wha moe o le tutu whaatasi o le atunu e kā le sia ma le malo I ana manuia lo leo tau mwhainga uma. Ia, mori le ngā whaaftai, mai mo mai Samoa nei tūla le fiafi, mai se fo I le ia ma le mamalu. Tātou au tusi tala uma, pia mai fo impapa o mai nei tūla le fiafi. Ia, awa le tātou wha moe o le tātou wha tātananga, tātou tue wheloa I fo I le vai aso mumua, taimi fo I lava nei o marka peneta, I ana mo leo nisi tātou so taing. Ai o le a o wha tātali atu, I ata o lo expire o manei. Ia mawhale o lo uma. O le o tau sao noa mai ata, o lo anoa noa I ai meia. Mawhale o lo latou whai al tūlanga lea, o le si ia o latou o lo atau le lanki. E ana whai e lole o le tātou action plan. I an tōtou e ripoti mai whoila e atia. O whale o loa nei o usta I al whautuanga lau miria. Samoa o tau tātele la tō loa. Manu te leina le nei aso Samoa a lo whātu soi fō mai manuia.